Tatou tāpua i atu I le atua. Ia o tō pepese atu. Le lalolangi Omai. Ia o tō pepese atu I le ali'i. Ia o tō pepese atu I le ali'i. Ia o tō whawhetai lana suafa. Ia o tō tala I atu. Lana whaolatanga I le aso. Ma le aso. Tatou ai o mātou nei loto. Lo mātou nei anganga. E pa ia mamamalu ai. Awhi o mai anganga pa iai. Papa tisoina I mātou le mana o la ua fio. Ta ia la ua fio le nei Sauniga. I le langi e whaavavau. Whaavavau lava I le suafa anga le lei. O Yesu Keriso. Amen. Tatou Vivi'i atu I le Atua I le pese ua Sauniga.
Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, mali ngangana wha Peretania. Ua o whātuatua i le atua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalangi. Ua o whātuatua fo'i a Yesu Keriso o lo nalo e tō tasi o lo Tatou alii. O le na whanau e le anganga pa ia, na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngatia i le pule a Pontio Pilato. Sa whasataroina, sa maliu, sa tanumia. Na o ifo i se oli, o le aso tolu na to e tu mai ai na ye woti. Na fioa e le langi, o lo wanofo o ia i le tu tau o le atua le tamā. O le eona le malosi umalava. O le atoe fio mai o ia e whaamasino i e ola atoa mai woti. O whatuatua i le anganga pa ia. O whatuatua i le kāresia pa ia e au fiaino uma. I le mane maftanga le au pa ia. Mane whaamangaroina o angasala. Ma le toe o le mai o le tino le tangata. I le mane ola e whaapapau. Amen. United Church of Christ, Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous which declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and share our common lot, conquering sin and death and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust your forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. O le tasi le nei o aso le tualo mātou te mā. Na e whaia wa e whaapopo ina le aso lo mātou nei ola. Le toe tanga i le tualo mātou te mā i au ngā ruenga. Whaftai le ma eu ma le matau tia o la au fio. Wai i mātou le tangata wa e manatu mai ai. Le tualo mātou te mā. Whawhitai i la au fio. I lau pule wha ato atoa i le tangata i le ato atoa. Whawhitai i lo wanga lofa. Whawhitai i lo wanga le lei. Whamalo le pule i la au fio. Wa e whaia o mea sili sili mo i mātou. Whawhitai i le ola. Mai a te oelo mātou tamā. Whawhitai i lau mānawa i a te i mātou. Whawhitai o au whamalolonga. Ia vi ia lava oe e whaapavau lava. Le atualo mātou tamā. Na mamoi i mātou le pongsā wa tuanai. Wa e whawhangu i a te i mātou le nei tai au fō. Le nei o mātou tūtu la lai le li ie. Ma tau le mata ngofi o lau swafa. Whawhitai lo mātou tamā. I lau tau singa alofa.
Le mātou nei ola whaare tino, e mea e ai o vai einu, o lava lava o fale, o ta vale o ngā luenga, ai le ngata i lea lo mātou tamā, o wō mae o masane, wa e whaia lea mo i mātou. Whawhitai i lau tau si ngā lofa i le nganga ma le loto i ate i mātou. Awina mai o le nganga pa i e whesoa soani. I ate i mātou i le vai. Wha atu ato ai lo mātou nei o la tapua i ate oe lo mātou tamā. Leli i e lo mātou tamā pa ia. Lau a fionga le nei. O le sulu le i o mātou vai. Ma le malama lama i o mātou wala. Whawhitai i lau upu fola i ate i mātou. I le aso ma le aso. Whawhitai mō mātou a inga. I le ola. So i fua manuia mai ate oe. Lau wha maangalonga. Leli ie whawhitai i nei mea umalava wa e whaia. Atua i mau wha manuianga. Le tualo mātou tamapa ia. Peione e sila fia. I le ato atoa i ate i mātou la upu. Aore whesoa ni mai o lawa fio mātou te whawhita i a lawa fio. Ona ua e whaia o mea tonu umalava e te tau mo i mātou. Mātou te whanene i lawa fio. Whawhitai ua e tuina mai o le viinga o lawa fio mātou te pepesi atuai. Ma vivi'i atuai i ate oe. E si atuai lo mātou tau langa whawhitai te le lava. Le tualo mātou tamā. Mātou te wha manuia i au ngā ruenga wa e whaia. E a fua mai la mātou ne te talo. Ma le mawhutanga ma whana ma le ngang pa ia. Lau a fionga whitalai pe lava i le aso ma le aso. E te le tu la fua i a te i mātou. E te tausi ono le lofa ma le anga le lei. E a fua mai i a Iesu ke riso. Le atua ma manae lo mātou tamā. E mamau alunga. Le whawhio anga o lawa fio. Awa e whawhio te tonu te tō tasi i a te i mātou. O e wa whātua tua i a te oe. Atua i fo i lātou. O lo mole mai lo mātou tamā. Whawhitai au ngā ruenga i te tonu i a te i mātou. Whawhanga i a te i mātou le li ia i taimi umalava. I lau whinangalo. Ina ia moni ma whamaoni lo mātou wola tau tua i a te oe. Lo mātou tamāpa i ae, o le neitu la, o mana o ngā taito tasi te tonu i a te i mātou. O i mātou o le whanau e fia whai manuia. Mātou te whaalango i le awhoa i o lawa fio. E te sila fia i mātou taito tasi. Lo mātou tamā, whaatangi atu i lawa fio, le nei whamai le li ie, whai ma whaalawe i lo mātou ne yola. A fia ai o tō tonga o mātou ni tino. Wai i le maliu ma le oti. Whawhitai i lau a fio ni se fōi o manu malo mai i le whamai. Lo mātou tamā. Mo le na o Amerika. A o le lalo langi a toa. Le afi le li ie lo mātou tamā. Peo na sila fia. Pui i mātou lo mātou tamā. Nu uma ainga lo lata atu i le afi lo mātou mataie. Alofa ngie lawa fio. A vese mai i ate i latou. O mea mawhai na toe whaafowina. Ai tā ua lo latou wola mo oe lo mātou tamā. Mātou mana onga lili ie mo si o mātou watunu i Samoa. Mai i le palemia a toa le whainga malo. Le lau tele marpa ia lasi o Samoa i nu umala la whanga. Whata whaitau langa lo mātou tamā pa ia. Vai lua tutusa e lawa fio, le manuia mo i lātou. Whesoa soani i ate i lātou. Le tō whinga lo mātou tamāpa ia, ina ia lātou ngā lulue ma le whamaoni, ma māta tāu i ate oe. Whawhawina o lātou loto lo mātou tamā, ave ese o le ese ai. O a fo i pua ngā mawhainga tāsa lutia o ananafi, le li ie, whawholau i lātou i le vasa mālu o lāu fio. Mātou te talo le li ie, le whainga māloa tutuila, mai le kovana, se yo atu lava le pa ia lau telo Amerika Samoa. Ia iai pe lava lāu fio,
Pui a te i lātou i le hao Atua ma le pō. Ma mau ese mai a te i lātou o le whili. Ai a lātou ngā lulue ma le fia mo lo Vivi'i lo mātou tamā. A vea oe ma whai upu whai. E whetolai o lātou Lotu manganga. Ina ia sao mauli ma Manuia lo lātou tāmu whai. Mātou te tatalo mo Manua lo mātou tamā i le tāpua inga. Nele ia lo mātou matai lo whai. O lo esi la fia le mana o ngalo nuu i le nei tu la. Le whawai mo atai au le le Manuia tō mailangi i a te oe. Whapena le tua o nanga le lei o la wa fio i a te i la tau. Le nei atu nu o lo mātou wau mawai. Amerika o lo esi la fia lo mātou tamā. Le whamai, te lo wha lave lave, o whai longa lanu, tusi lima lo mātou tamā. Mo vai lua lo mātou nei o lo fia. Ono nofo a whaia i tu mā lo taito tasi lo mātou matai. Ai mātou te tatalo i la wa fio. Ave ese mai a te mātou le nei loto ma a lo mātou tamā. Ai fusia whātasi i mātou le musmusunga. La wa fio le nganga pa ia whātasia i mātou. O whainga pālota. Amerika o Samoa ma tele o atu nuu lo mātou tamā. Ia lātou nāwa matatau i lawa fio e whaavai i a te oe. Ngana lawa fio i a te i lātou. O wā le saunga le mu o lau whanau lo mātou tamā. E a fua mai a te oe. O Manuia o nei atunu uma lo mātou tamā. Le telefoi o niso mea le o tā ua i la mātou nei te talo. O lo esi la fia lo mātou tamā lo whai. O le wala au i lawa fio. Mātou te whātou ese atu i a te oe. Ne le atu o toa i mātou lau whanau. O anga sala o mātou whaia ma le loa. O anga sala e pongi sa ai o i mātou. No mātou ta māpa ia. Ia whātanga weina i a te i mātou. Yesu ke riso i lona maleu ti ngā e lunga o le sātauro. Whamangalo mai a te i mātou i le vā o le tasi i le tasi. Ne vā mau au na pa ia lau fio. O mātua o uso matua whawhine. O nuu malalo whanga i le nofo amatai. E so se vāenga ma le matanga ruenga i te tono nuu. Le atua lo mātou tamāpa ia. Whamangalo mai i a te i mātou. Mātou te tari tonu i le toto Yesu ke riso. I lona suafa. Wa lava lea matatoe lo mātou tamā. I le whaora tanga mo i mātou le whanau. Le ie lo mātou tamā. Whaamangalo mai i a te i mātou. O nisi foi o mana o ngalilo whaamangalonga lele ie. Wa le tō malawlau i nātou lo o sila fia i lawa fio. Whaamole mole i la nganga pa ia whesoa suani. Whaafso ta i lawa fio lo mātou manatu vai vai. Le tua lo mātou tamā. O lea la mātou nei te talo. E au wala atu e le suafaanga le lei o Yesu Kiriso. Lo mātou wali'i ma lo mātou whaola. O le nā fia ma malu mai le langi. Amene. Tatou vivi'i atu i le atua i le pese o Sauniga.
Whaitawina o awhionga pa ia le atua, mai le ngangana wha Peritania o le wharetua i a soli ulale sua. O le ngangana wha a Samoa o le ti a kono i a Talapeili mai le sitete o Oklahoma. Whawhifunga maia i a whionga pa ia le atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Deuteronomy, chapter 18, verses 18 to 22. Let us hear the reading of His word. I will raise up for them a prophet like you from among their own people. I will put my words in the mouth of the prophet who will speak to them everything that I command. Anyone who does not heed the words that the prophet will speak in my name, I will myself hold accountable. But any prophet who speaks in the name of other gods, or who presumes to speak in the name a word that I have not commanded the prophet to speak, that prophet shall die. You may say to yourself, how can we recognize a word that the Lord has not spoken? If a prophet speaks in the name of the Lord, but the things that does not take place or prove true, it is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. Do not be frightened by it. May God bless the reading of His word. Amen. Faitawina i le ngana whakatamoa. O le amaua le tusi faitau mai le tusi o whenga inga tuai, tu te nomelon ta upes fumalvalu, pai upes fumalvalu o luis fumalua. Nisi o upo fionga le atua. O te whaatuina mo lātou, o so lātou uso se perofeta pe o oe. O te tuina te fōia upu i lona ngutu, whai fōia ia i te lātou, o me o malava o te whai atua ia te ia. O tangata fōia i le whaalongo ia upu. E whai atu o ia i lo wingoa, o nei o te tawi atu ia te ia. A le perofeta e whaamaua lunga, ma tautala te upu i lo wingoa, o te lei whai ane ai ia te ia i tautala atu ai. Pe tautala atu ia tua ese. E oti lea lava perofeta. A whai fōi te whape i fōi lo loto. Pe whape whiono mātou i loa o le upu e le i whetalaia e lea li. A tautala se perofeta le suafa o lea li. A whai e le o le mea lea, e le tau nu fōi. O le upu o le whetalai mai ai lea li. O le whaamaua lunga o le perofeta, o tautala tuai o ia. Awa e te whewhe ia te ia. Ka Manuia mai le tu e whaitawina o lana whiang pa ia. Tu mau at pelevi inga ia te ia whaababau lava. Ale ia mataina o le Tatou launga. E le manatu e whapea, e le tasi o le sui o le sifafonga o le tai au fou. Le tina i alu isa whamausili, o lo ufitia lo na ainga, i le malanga le maliu ma le oti o siona tina pele. O i le tua le whamaisenga ma o tau le nei tu la. Mana tua o ia ma le ainga, i lau talo i le nei asu. O le launga i le suafa o le tua o le tamā o le alo ma le ngang pa ia. O le matua o le launga, moni pese se. O se upu wha le nganga e teu wai le ala o le nei vai asa fau,
ina ia manuia ai o la sanga o le wha moe moenga ma le tāpenanga o le nei vaitau. Ua tātou saa i langi tau, ai siva i maa o malie, ai oa i whariseu. Ina ua vaa o Samoa ma le ngā ruenga a le Atua. O lo wā i le whaiva, wā o le upenga, ua tā pena fo i mea mātu tū i le whale, ua lafo i le taritari. Ua e tau pule, i so tātou olo puni matangi. A so tātou paolo e tau i le langi. A wā Samoa, le ngōna manu, ma le whaautu ngā tangi i le tapa au i le langi. O Samoa, o le vao filifili, o le fue lave lave, o le ia e Vivi'i. E iei lava le ava ma le mingau e te tauai, e popo e fo i mawhae te a wale pa ia o le Atua. A vea ia o le nei alanga upu e whai, ma wha manatu ia te Tatou, o le Atua o le vao filifili, o le fue lave lave, o le ia e Vivi'i. E le ai se whai launga, e malama lama pe na te silofia, tapu mapa ia o le Atua. E peio oe Samoa le atunu tofi. Lai fo yo se tasi, e silofia o pa ia mau tapu, wha soa mai le langi le Atua. Le ava lea ma le whaalo alo, mo vai lua ina ai e le Atua o lona mana i matai, e tausi ai o whenga ngono u ma la whanga. Aua nei poutuia tu langa o le whaavai. Le suafa o le Atua o le vao filifili. Le mamalu o le Atua o le fue lave lave. Le paia o le Atua o le ia e Vivi'i. E lai fo i se tasi na te iloa le loloto o le Atua. O le mamalu lea o le Atua o lo tausi iai le ainga sa le vi. E ai lava se tasi na te le iloa le amatanga. Ta ilo. A le fatu a inga o le Atua, ua na o Yesu ke riso lava, na te iloa le tamā. O le Atua i le ai o se amatanga ma se ngātaanga, e iai o na tofi ma na pule whaafoloa. E whailo mai e Mose, le tā ua o le tangata e tau tala i le suafa o le li. E whatau nu uina o ana upu, o na ua whaatasi ma le li. O le whina ngalo o le Atua, e whaia ma tautalai i tātou, i lona loto, ma lona lava whina ngalo, ai aua ia te i tāua. Le aingo sa le vi, sa tō fia i le Atua, i le taulanga e whai i le afi. O lato upu fo i na muli mawina mai i le Atua, muli pe lava le Atua, e tusa mga luenga o na fuafuanga. Mau ai loa e fo i le matautia o le Atua i le lalo langi foa. Se mea ina le lei o le tangata wa wala awina e le Atua. A wā ua i loa le whina ngalo mamoli o le lofo o le Atua i nisi o tangata. Ua ia te ia fo i le sāwari le upu o le wha maoni, le leo o le wha tuatua, le upu o le alofa ma le anga le lei. E ai fo ia i le tūlanga o le tangata malona o la tupu ai. Le nei wa whetalai le Atua, o te whātuina mo i lātou uso, e pei o oe. O te whātuina atu fo i o a upu i lona ngutu. E whai atu fo i ia i ate i lātou, o mea umalava o te whai atu ai i ate ia. E ese fo i le māwaenga mauna langona. E malingi lo i mata o le alofa, ua mauti noa o le a motu le pale o le mafutanga. Le langona lea na o tia i Mose. Aina wha maa whana le tua i a Mose. Mose, o te tō fia se tase pei oe. E whanau mai te tonu lava o le ainga. Ua malia le tua i lona noo male au ngani. Mo whaafafonga i lo lātou manao. O te whaia lo lātou manao. Whetala iai le tua. O oe mau i le taiau nei.
Ua wala wina ese mai oe mau ele tua i le lalo langi o lo Tatua na olai. A ua wala a wina i te tonu o le malo le tua. Ina ia tātou e fo i atu i le lalo langi, ma le upu mai le tua, a e le o le loto e whai ai mo i Tatua. Pei o sa le Vivi'i ma le lātou ainga ana mua. E le aiso lātou whanua i le ainga o Israelu. E pale i le langi i lo lātou wha moe moe. E ainga i le tua, ai ua tō fia oe i le so. E te tau tala i le upu mamana le tua, i le whaatasi atu o le ngangpa ia. O lo wola wai le tua, e whaatonu wholau mai i le langi lo wha moe moe. Le nganga pa ia ua whaatasi ma oe. O le whaatonu lea e ilo ai o le tangata i le wha maoni. I le whetala i atu o le upu o le tua ma le fola ina atu. Ona ua whaatasi le nganga pa ia mai ia. Whai tete i tātou i le tō telo perofeta tau whase. Ngana mai i lo latou nei loto. Ai le o le fina ngalo le nā o le tua. E moni, o iai i tātou i te tonu o le vao filifili, o le fue lave lave ma le ai Vivi'i. Ua filifili ai oe e le tua. E tenga lue, ma e tau tua, ma e apa ai i le tō tele, e tusa malo fina ngalo. Ua tō tele i tātou, ua tau fo i le suafo le tua. A ia tātou o na o na whai tete. Ia iai Yesu i te tonu le tātou mafutang. Ia au mai i le tua o le upu. A ele o upu e whaia i ro tātou loto ma le malosi. Uma whai e se tasi o na whaamatala le tua i lona pa ia ma lona mamanu. Le ai, vanga na ai Yesu ke riso. Ua tātou i lo ai, po a whea fo i le tūlanga o iai o le tangata e moni ma wha maoni. O le savali whaatasi ma le atua, e tau tala whaatasi ma le atua, le atua visosoani atu i ate ia. Tātou te fia umalava, i so se whaasala launga ma wholafolanga, o le wholafolaina o le upo o le atua, ai tau i lea, i tātou maua i ai o le file mo. Whaongata tau i ate i tātou, le māneia o le pai malu mai o le nganga pa ia, a o le tele, o lo tātou whatamala, e ngoi e se tuai e le fili, o lo tāua ola i le wha maoni. O le tuspa ia o lo mamau te tele, whetalai ngā le tua. Tele i lātou o le lātou fola ina o upu i le whitaui. O upu o se, awa tuina mai e le tua o le tusipa ia i ate oe maa. E toi su e maasi esi ai pe moni lona fine ngalo. Pe moni lava o le loto moni lava lea, na ia whetalai ai. Ai amu ia mose, na maa futa mose ma le tua. Sa whaunga ina mose i le tua, i le upolo na fina ngalo mola na nuu, e pele i ate ia, e pei o oe sa moa i le so. Mo le na o whaife au, tele fo i o tangata wa whaunga ina i le tua. E ati a e lunga, lo tātou malo, ma whautua ina i le upo le tua. O le tusi whai tau o le nei aso. O lo whetalai mai ai le atua, i le unga o le perofeta, ai pepelo. E iu i le oti. O le fesili, e whape whea o na tātou i loa whaasalo langa i moni, ma whaasala langa pepela. O tala inga moni, ma tala inga pepelo. Ai a tusa ma le whai tau wino o le nei aso. E whaai loa lava e le tua, ma wha tau nu ina e le tua. O mea uma e le tau nu, e le iai i le tua. Samuai, ia e matau i le tua. Whatali i le tua malona fina ngalo, e avea le matapa saolo ta ua savavani i le upamoni. Avea le masulu i le ala. Le ngata i lea o au e savali ma e folau i le nei folanga. A whai lava wa tō fia oe e le tua e te ave o lona fina ngalo. Ia e whaia mare ai a te tau. True or false? The influence of selfish in 21st century is undeniable. Many of the populations believe that today are power pirates. A lot of what is depends as false and true.
Many years has gone by. Now it's becoming like a normal in our lives, which has been one of the great effects in all the worships around the world. I wonder if we could see a modern day prophet, whether true or false. Today, we prefer to have prophecies of hope, peace, and comfort. And in many of the texts today, this week, will lead us to the way of God. Open our hearts and our minds. Let's hear what the Spirit is saying to us. Continue to walk with Him and praise His name. However, in this text, God tells us the consequences of the false prophecy. It would end in death of the prophet. The question is for you and to me today is this: how do we know the message that we listen to is true from other sources? If that message comes to real life, God Himself forgives. If that message does not happen in real life, God did not participate in that message. It is difficult to answer, but according to the text today, it does not come true unless God is intervening. Most of us, we love to praise the Lord. Most of us, we serve the Lord gently. We open up our hearts. We surrender our lives to Him and follow Him, having a relationship with Him through the truth of His Word. We must not walk away from what God has done in our lives, but continue on to preach His Word every single day. The Word does not make you a man or a woman for God, but it makes you a very humble spirit and makes you a friend of Jesus Christ Himself. Be gentle, humble, and live in a joy life. Be good and be loved to all of others, just as God loves them and you. Keep God in first place. Continue on to walk the journey. God will intervene in every single word that will breathe from every mouth according to God's word. Those who God who called to be apostles, pastors, reverends, you name it all, they're there to help us to see God in the near future. As in the days of Israel back then, some of the people claimed that the message from God, it was contradict, because many will come in the name of the Lord, many will come in the false name of the Lord. Our conclusions for today is this: God still speaks to His people, but we must be cautious before saying that the Lord has spoken through someone. How can we tell when the people are speaking for the Lord? We can see whether or not the prophecies come true. We can check their words against the Bible. God never contradicts Himself. So if someone says something contrary to the Bible, we can know that it's not God's word. What about you and me today? Are we still resting in our own thinking and our own mind? Have we surrendered to God yet? Have we opened up our hearts to receive the message that comes from God? The message is for you. I hope today this message will come to your home, and it is your first time to receive Christ in your life as family. Welcome to the family of God. May God bless you. May God's light shine upon you. Today is the day of salvation, the day of opportunity, the day of making things right with God. May God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Tatou Vivi'i atu I le atua I le pese o Sauniga.
fai ma whaale tonu mai ia auro o whapea lava o na sau mauli ia le Sauniga Lotu o le nei fo i sao na susfumatolu o le masina o Septema manuiga Septema o ke topa Novema Desema uma le tausaga ia o te manatu fo'i ua i le atua lona vi'iga ua fo'i i le atua ia le vi'iga pe ona tatou tapua i fa'atasi ai mo le fo'i fa'afetai Samoa ia i latou o sa mafai ona fa'avanoa mai le taimi fa'avanoa mai iou taimi mai afai e tele iaga'i i se falesā i lenei aso ia manatua fo'i ua tapunia le tele o falesā i California nei ia o na nafi o le asosā i le atu Samoa o New Zealand ma Australia ai afai sa e fai tapua'iga mai fa'atasi mai matou lenei aso fa'afo'i le vi'iga i le atua fa'afetai i avanoa ua tatou maua io e pisi lava io i tiu te mawhaiva masani o le aso ia e sea ona maua se taimi tatou te mafuta whaatasi ai i le suafa manu mālō tatou ori whaola whai au lo leo tulou e whai mafonga tau mori ngata i sunga i whawhenga inga uma o lo ngā rurue i tutonu o le nei ala leo ma le mea whai ngā ruenga a le nei tama i kalesia si ufofonga o le tai au ia ma le sunga le whai au ia sa whangalilo Samuelu matawheo ia pe o ia le ngā o lo tausia si matu tama i kalesia i le temi nei mele mo le toi fo i le whaftai lau sunga i le whai au Samuelu ia e tusa o le tapena ina o le upu o le atua i le nei aso whaftai fo i tama i tai o talapeili nio e sa whaitauina mai le tuspa ia e mamao lava i le ai o Oklahoma io i le nā fo i vaenga o Amerika ia sa ia whaitauina mai ai le whenga inga o i le ngangana wha Samoa ia whawhai e fo i le tina i asoli ia sa whaitauina le ngana Peritania ia o le nganga whawhitai le nā e whawhitai e fo i le whanau ma i lātu umalawa o e sa whafonga mai le nei aso ia ma whaitapua inga whaatasi mai mātou awane ngalo o aso sāta i tasi ia o lana porkalame masani mai le afoleiva i se fulu ngai le afosuma tasi o pespesenga ma vivi'inga o le atua ia e tapena ai o tau finangalo mani o mātou loto i lana Sauniga tele i le se fulu lua i le awa uli pe lao na iai le nei aso ia o lea fo i la ua maea ia ma tātou to ai tanu mai si ui ia o le tātou tāpua inga o le nei aso fo i le atua lona lava vi'inga aua ne i whaoa e le tangata vi'inga o le tātou matai sili ia alu mane mana le upu fola o le nei aso e le ngata i le nei potu ma le nei e kalesia ia o se faso o se fata whaitaulanga po o lalo la au po o fea le mea o lo whai tāpua inga i le temi nei ia iai le mana o le atua ia maua ni nganga se tele mo lana whe au ma lana ngā ruenga e mone ni lava i tūla ia sa moai le atunu pele e whai au masui o le whai whi au lea o lo tūla i atu ia e mātou te whawhetai ai oe i le suafa manu malo ke riso Manuia tele le nei vai aso i wha malu mai o whi au mga luenga ia iai le file mu o le atua Manuia Tatou whai ui le talo. O le ata ape le wha mansina, wha malo mai o lau whia ia te mātou. Whanalo mai o aolo mātou tamai, tai iai i mātou i o mātou ai. Wha malu mai ia te tau i le ngangpa ia. Ia vi ia lava oe e wha vavau lava. Wha whatai i lau whio, i lau wanga alofa ma lau wanga lelei. Manuia o le nei vai aso i le suafo i Jesu Keriso. Lo mātou wali i whaola. Amen.